Hhayi bafowethu nangu ukhune uthi yena-ke usangaba unozinti futhi-ke usangaba unozinti iminyaka yabo. Yena nje usadinga iy'pali, usalifuna la iy'pali yabo. So laphayana-ke udaba lwakhe-ke ukhune oluthi-ke uzibona-ke esengayibamba iminyaka emapalini, usebhizi kahle kahle uwumuntu osengaba busy nje kakhulukazi-ke ey'nkundleni yabo zebhola. So laphayana-ke imeneja yakhe-ke ukhune-ke uThato laphayana-ke uthe-ke basalisebenza udaba lwakhe nekusasa lakhe ukhune njengo-goalkeeper wayo-ke i-Kaizer Chiefs, njengoba-ke futhi sazi ukuthi-ke kule season ephelile I think bekuJune ya kuthiwa-ke kunomdlalo-ke awudlala la khona-ke bagcine bebonga yabona-ke bebungaza futhi-ke ukuthi-ke usebekhona-ke eqenjini le-Kaizer Chiefs for iminyaka ewu-25 yabo ekhona nje laphana-ke kwi-Naturena. So futhi-ke okunye abake bakuveza ukuthi-ke lo mdlali lo uwumdlali obekuyena ubesemdala kunabo bonke khona laphayana-ke kwi-Kaizer Chiefs. So into-ke ekuthiwa-ke yenzekile ukuthi-ke ugcine ephelelwa yiyona i-contract yabo. I think khona-ke enye igame la agcina-ke evimba khona cause siyazi ukuthi-ke ubesencishwa kakhulu-ke ijezi yabo, kodwa the time khona laba bedlala khona-ke nePolokwane City ikhona-ke lapho-ke ababekhombisa khona ukuthi-ke we appreciate you, siyabonga kakhulu-ke ngesikhathi osusigcinile noma osuspendile kuyona-ke i-Kaizer Chiefs and nama-contributions osuwenzile futhi since-ke nabantu-ke bemthanda kakhulu ngenxa yama-contributions asewenzile kuyona-ke i-Kaizer Chiefs. So ziningi-ke kodwa iy'ngqinamba athe noma ekhona kuyona-ke i-Kaizer Chiefs-ke wabhekana nazo, especially ikakhulukazi yabona njengoba-ke kade sencishwa nje ijezi. Ezinye-ke izinto-ke ebezithinta kakhulukazi-ke ukuthi-ke ubesefika nasejimini yabo ephuzile-ke, zonke lezo zinto lezo kwayizinto-ke ey'gcina-ke zimcindezela kakhulu yabona-ke ekuthenini-ke agcine-ke esebenza noma-ke ethola i-scheme kusho kanjalo yabo kuthiwa. Kodwa-ke into ebeyenza kakhulukazi nje ebeseyenza yena ukuququda ama-ayisi. Bazokwazi-ke abantu abaningi ukuthi-ke ukuququda ama-ayisi ukwenza njani. Ngeke kwaququda ama-ayisi ugijima egrawundini ngaphakathi, shuthi-ke obvious usuke uhleli laphaya ngaphandle. So kuthiwa kodwa-ke ngaphandle-ke kwey'nto ey'ningi uyabona-ke kuthiwa ukhuliswe yiwona-ke amakhosi laphayana-ke ukhune, kushuthi-ke ngamanye amazwi ukhulele kuyona-ke i-Kaizer Chiefs, kuthiwa uyena yedwa futhi-ke njengoba sike sasho-ke obesemdala yabo. Uthando-ke lwabantu-ke lugqame ngokuthi-ke ubejwayele-ke ukuthi-ke ahambe phambili ngamavoti emqhudelwaneni, kakhulukazi lapho-ke okusuke kumele khona-ke kuvotwe njengokuthi-ke siyakhumbula-ke bekunomncintiswano kakhulukazi lo we-Carling Black Label ukuthi-ke abantu abavote bevotele-ke umdlali abafisa ukuthi kube uyena mdlali-ke ozobe-ke ekwazi ukuthi-ke engene-ke kwi-scheme njalo njalo. So kuthiwa-ke emqhudelwaneni enjengaleyo uma kudingeka ukuthi-ke kuvotelwe ama-players noma-ke i-scheme ubengasali futhi bekuba uyena-ke i-player ehamba phambili ngamavoti yabo. Ey'nyangeni ey'dlule-ke kuthiwa futhi-ke laphayana-ke imeneja yakhe ukhune yathi-ke ikhuluma nalo-ke isolezo noma abeyindaba yacela-ke i-Chiefs ukuthi-ke ukhune-ke akake akanikwe ithuba noma-ke i-Kaizer Chiefs ayinikwe ithuba-ke ngesinqumo-ke ezosithatha-ke mayelana-ke nokugcina ukhune, sithi yamgcina noma isimkhahlela nje isimshaya kanjalo yabo. Kodwa-ke kushuthi-ke waphinde waveza ukuthi-ke izingxoxo-ke ziqale ngemuva-ke kukaJune la khona-ke esithe i-contract yakhe-ke ukhune ibise injani-ke ibisiphelile yabo, ngoba iphele kuthiwa inqanyulwe ngawo-ke uJune okuwusuku-ke eyabuyela ngalo-ke emsebenzini. So ethintwa-ke ekuqaleni kwesonto laphayana-ke uthe-ke izingxoxo zisabhizi ziyaqhubeka, kubhizi nje yabo, kusaboniswana ukuthi-ke mayelana nokhune uzogcina-ke ngempela-ke enze njani uyabona. Kodwa uma siya futhi ngasewindini kuthiwa-ke iwindi labadlali abanezinkontreka noma abanama-contract liyavalwa-ke ngoSeptember nje, mezithi mhla ka-20 liyavalwa. Kodwa kuthiwa ukhune nabanye abadlali-ke abangenazo-ke izinkontileka noma ama-contracts basangasayina-ke namaqembu abafuna-ke ukuthi-ke basayine kuwona yabo, noma-ke afisa ukuthi-ke abathathe bekwazi ukuthi beyodlala kuwona. Kuthiwa kukhona-ke namahebezi ukuthi-ke ukhune-ke uhlela-ke ukwagaxa-ke emgibeni
ama kuthiwa yini ama-gloves akhe njengonozinti, yabona, njengomdlali kahle kahle webhola. So that means-ke uthatha-ke umhlala phansi, amahebezi-ke lawo akakabi yinto-ke eqinisekiswayo ngempela, uyabo. So okunye-ke mayelana naleyo nkulumo-ke imanager yakhe futhi-ke ithe ukhune-ke usazobona-ke noma-ke usazibona kahle kahle esawuyena umdlali-ke esangadlala futhi-ke amagame amaningi esengaba umdlali futhi-ke iminyaka eminingana, uyabo. So kahle kahle kwayena-ke akaka-decide ukuthi-ke uyayeka noma uyaqhubeka, kodwa-ke kushuthi-ke naye umanqikanqiki, uyabo, akakaqondi kahle ukuthi ngempela-ke yena-ke athathe siphi isinqumo, ngoba kushuthi uyafisa ukuthi ayeke, kodwa manje akuyekeki, uyabo, ngoba manje naku phela iqembu alithandayo ilona eselimshaye phansi, yabo, kodwa manje akwenzeki nakhona akuqondakala ukuthi basazovumela yini ukuthi-ke abuyele kulona noma cha, yabo. So khona-ke nemibiko futhi eminye ethi-ke isikhukhune United icutheleke ukumthatha yena-ke ukhune, yabo. Uma kwenzeka futhi-ke engabuyeli kuyona i-Chiefs nje, sona sicuthile kahle kahle isikhukhune. Kukhona-ke nenkulumo-ke ethi-ke kahle kahle iy'nkulumo lezi eze-Kaizer Chiefs ukuthi-ke ihlela ukuthi-ke anikwe umsebenzi khona ngaphakathi emahhovisi ayo i-Kaizer Chiefs, yabo. Inkinga-ke isekuthenini-ke yena usafuna ukudlala, uyabo. Nguyena mina ngabe ngizithathela nje umsebenzi ngiyihlalele emahhovisi ngibe yiphathi yani ye-management noma-ke yabasebenzi, because nako lokho, yabo, I think kusawumlando, kusawugcina-ke ilegacy, kusayi-contributor even kuyona-ke i-Kaizer Chiefs. So I think usemdala, kumele athathe umhlala phansi, nabanye bakwenza naye engakwenza futhi engayi-improve mhlampe-ke ngenye indlela-ke i-Kaizer Chiefs eyiyona. So anyways bafethu, do comment on the section if you have anything to say mayelana nokhune nokuthi-ke ngabe kufanelekile yini ukuthi aqhubeke nokuthi adlale mhlampe mawukuthi uyanikwa ithuba lokuthi akaqhubeka asebenze kuyona-ke i-Kaizer Chiefs, because kuyabonakala ukuthi no, sekuyikhaya lakhe, akasafuni nje ukuthi-ke aye kwenye indawo. Ngabe mhlampe benze iphutha yini mawukuthi-ke ngempela sebethi ayi no, akaphumule ngasekudlaleni, kodwa ema-office bayamdinga ngakhona lokho, noma kwamahebezi, kodwa-ke I feel like kuyinto e-right uma kuwukuthi-ke babona ukuthi-ke contributor towards-ke ukusebenza khona kuyona-ke ini-ke kulona iqembu. So I think nami akathathe leyo position leyo. Do you think kuyisinqumo esi-right leso for mhlampe by Kaizer Chiefs? Anyways bafethu, don't forget to subscribe to this channel, don't forget to like this video as well.